leti između Amerike i Europe i dalje samo u jednome smjeru. Ovo su snimke utovara automobila, ponekad i cijelih jahti, a redovito namještaja i drugih stvari koje hrvatski iseljenici šalju iz Amerike u riječku ili zadarsku luku. Vlasnik jedne od rijetkih špediterskih firmi koja redovito prevozi robu između Amerike i Hrvatske posljednjih 30 godina, živi na relaciji New York-Rijeka. Što šalju ljudi u tim paketima, gospodine Dojmoviću? Vi to organizirate. U tim kontejnerima? Imamo više vrsta pošiljki. Dobro, veliki dio uzimaju naši iseljenici koji šalju sami sebi nešto. I svoj auto pošalju? Apsolutno, kako da ne, apsolutno, ne samo, svašta smo mi tu slali. Ali da li ste čuli da je neko svom rođaku kupio auto u Americi i poslao mu ga na dar? Kako da ne, kako da ne, da. I to i čak ima i često. A dobro, automobil, kad kupite u Americi, recimo neki Ford Mustang, to je za nas fantastičan auto. A on tamo košta 20-30 tisuća dolara, je li tako? Cijene su vozilima puno jeftinije u Americi iz više razloga. Prvi razlog je zbog velike konkurencije i borbe za dio tržišta. Druga stvar je, njihovi porezi su vrlo mali, znači njihov porez je 8% u New Yorku, ali u principu ovi kvalitetni skuplji automobili su barem pola cijena jeftiniji nego kod nas, barem pola. A idu li paketi u suprotnom pravcu? Ja nemam tih iskustava, iskreno da vam kažem. Ali ovako osobno, da neka organizacija naša, neka humanitarna, spakira 5 paketa pomoći, konzervi i toga čizme, veste i da pošalje poplavljenima negdje. Da, ne, teško da bi se ja sjetio tako nečega. Znate, uvriježili mišljenje da oni trebaju nama da šalju, a ne mi njima. 81. godine čitam u New York Timesu da je jedan Njemac, Hans, ne znam kako se zvao, dobio najveće odlikovanje američko za strance i da je umro. 81. On je 58. godine spakirao jedan veliki paket, unutra je stavio čizme, veste, konzerve, mesni doručak i ove stvari i poslao Amerikancima, kaže, zahvaljujem što ste mi pomogli nakon Drugog svjetskog rata, meni i obitelji, da preživimo sa Maršalovim planom, sa vašim jajem u prahu, mlijekom i tako dalje. I ja sam pomislio da tamo u Tennessee imate poplave, da i vama bi nešto bilo od koristi. I zato vam šaljem taj paket. I sad komentar New York Timesa, koliko je poznato, to je prvi paket koji je Amerika ikada u povijesti primila. Pitamo također koliko se promijenila slika našeg iseljeništva u Americi. Bilo je nekoliko valova emigracije. Prije 40 godina većina Hrvata koja bi stigla u New York smjestila se u Astoriju u Queensu. A Dejan Dujmović svjedoči da se to posljednjih godina promijenilo. Do 90-ih uglavnom imamo manje obrazovanu ekonomsku emigraciju i to koji su uglavnom radili te zanatske poslove, restorani, stolarije i tako dalje. I neki su se, dobar dio njih se i dosta snašao i sredno otvorio svoje kompanije i tako dalje. I danas su vrlo uspješni privrednici i tako, snašli su se i srećom živjeli su u doba kad je relativno uspjeti bilo malo lakše. Sada imamo generacije koje dolaze poslije 90. godina, to su uglavnom čak i dosta obrazovani ljudi, koji još gore prođu. U biti pravilo je tako da u principu, znate zašto? Po brojevima lošije prođu nego ovi koji su bili polupismeni. Znate, vrlo jedna stvar, kad ste vi zanatlija, vi posao nađete sutra. Znači, ako ste vi završili ekonomski fakultet, to ste u velikom problemu. Naši, ova nova generacija iseljenika, tu ima školovanih, mladih i tako dalje, ali što kažete, nije lako snaći se sa ekonomskim fakultetom i tako dalje. Dobivaju li oni novce od svojih roditelja? Šalju li im, je li to moguće, da šalju ipak u Ameriku? Da, ima tih slučaja, sigurno da ima. Ove naše nove iseljenike malo donosi u problem, jer nisu naučeni i odgajani biti samostalni već kao djeca. To je tamo i normalna stvar da dijete sa 18 godina napusti rodni dom. To je apsolutno normalna stvar. I ako se ne snalazi u životu, svejedno mu roditelji ne pomažu. Mislim, ne pomažu. Sigurno ne u nekim
obliku. Za one stvari koje su korisne. Ne kupe mu auto, nego mu plate školovanje. Apsolutno. Dok recimo šta znam, ovi naši ljudi recimo još uvijek ima ljudi koji su imali 35-40 godina još uvijek stanu s roditeljima. Ima takvih. Ma ne, kad smo ovdje kod nas. Ima kod nas. Da. O, to nisam vidio. Ima. Makako da, ima. Osim Dejana Dujmovića i naše konzulata, o njujorškim Hrvatima mogli smo čuti zanimljive priče u crkvi Svetoga Nikole Tavelića na Manhattanu, ali zbog pandemije crkva nije radila, nisu služene mise i za popis uspješnih Hrvata opet sam zatražio pomoć mog dragog Ivice iz Vašingtona.